Insha yasesigcineni namuhla beyithukuthele iganelonwabo emhlanganweni lebeyinawo nabandlancane wakhona esigcineni lebathi akusiwo wona abandlancane mbamba labawatiko bona lona mhlangano lebewungesiwo wekucala bewekethula tikhalotayo insha kuye bandlancane kodwa ke kufika kwemsakato akuphathi kahle bandlancane wadzimate wonakala umhlangano kulapho ke lensha ibese ivuka umbhejazane mbamba ithi yona ifuna kwatisa live ngengaphatheki kahle kwabo lensha ithi umphakathi labawatiko bona umphakathi wa Chief Madubula lapha kusemtini wenkosatana futhi ke bayahlonipha lokho kangangokube noma kungathiwani bangahlehla noma ngabe kunini indvoke labanenkinga nayo bathi ngulo bandlancane labangawadi nalendlela losebenta ngayo bathi lona bandlancane uticedzile tindzawo takibo netebantfu bathi ke abayiteki tindzawo tebafelokati nemakhala setebatali bavele batithathe bakhontisa bathi ke lokubamangalisa kakhulu ukuthi emafindvo sakhungelwa le emphakathi labathi bona akusiwo hayi kuleyo ndzawo laniketwe yona lowo muntu kunemabandla labandla lapho kunemabhalani kunebandla lakhe kunendvuni nebandla lakhe kunalabanye labathengisa konke mane wabe emabandla sifuna lokho ngokucacisela ukuthi yini kahle kahle lesikhala ngako ukuthi kusebenziseka igama lebukhosi enzaweni le wrong ngesikhathi lesi wrong kumuka abantu emalungelo abo sonke sibheka ukuthi kusasa sibe bantu but now utafika ukuthi wena lapha inkosi ithi iyathatha lapha kuthatha zibanda ufanele uthini ngoba utawuthula siyakhala ke ngaloko naloko ukuthi futhi letinye tinto phambilini bekusebenziseka indaba zabantu nakajuwe emaqala unemehlo uma ngabe kunganamehlo kunesijubo lesaphuma njengoba sibikile ekuqaleni kwathiwa abangachubeki nekusebenta but ukhona loqhubeka kunekusebenta enzaweni yalo ngasiphi ke lesizathu thulo yomhlaba loyo wawu bebakangawubanga lona uqhamuka sokungena nje ngekweukuthi uva ngazuthi yena unelimasela ukuthi angakhona kwenda kuyasikhalisa ke thatha umphakathi esiwatiko so ke siye emphathi walesigcineni sokuvuka nje umphakathi la kaNkosikade lapha sathi sengaNkosikade uyabona so ke sine asikwathi lesokwendeka nyalo ngoba nanya nje kuyaqashwa lamahlathini konke lamahlathi babuka amahlathi bayaqondisa lento basicabangela thini sile ishi kwakulanze lona umuntu webukhosi asewuphiki namhla noba bangasibita ekuseni noba bangasibita ebusuku sitohlehla sidakuta sitohlehla but lesingakuvisisi singakazange sawuva umphakathi ubulawa thina noko umsakato benebulukhuni ekutfoleni luhlangothi lwakhe bandlancane kodwa indvuna yakhona babezulu ogcina lubekile luhlangothi lolunye lwalendzaba wathi lo mphakathi insha likhuluma ngawo wabulawa losokhona longiwo ngulona lokaNkosatana uvetile ke nesijubo sasenkantolo lenkulu lathi sisho ukuthi kaNkosatana lapho khona bekukaNkosikade Lazwane kukhona emphakathi ayati beta bomkhulu wabo nje labantwana laba beta batawo wakhana indlungu bawati nami ngisetawulungisa kona lo eze evikini leliphelele silungisa wona lenzaba athi ababuye sisiteyilungisa kahle kwamanike kongaboniswana ngalisolile leke nanyalo nje longithi abakhululeke bahambe kungende kumsindo lamtini wenkosi so benda lokho ukuthi angeke sihambe la sitahamba sivile eqinile ngabe yona imvuna khona enivelele lekwatiwe kuyenteka noma akwendeki baphosisa labantu ngathi ngetengamza kakhulu ngalethi indzaba lethi ngenza bathi tawo asibeke lapho ntombi yami nanyalo nje setawulungisa sekhona lokulungisa bese uthi sengiganiwe kanye usayisoma leyo setawulungisa mina amen umsakato ke usatawuchubeka nekuyilandzelela lendzaba kuva ukuthi ingabe iyawugcina itele ngomoni
obikela iChannel eMaswati, uncedile Mamba unaDudu Dube esigcineni.